Shala Elai Dinikotaseman Labi Elai kandi Imana ije gutanga gakiza le ograi shat we wavunwaga n'umutwaro w'abantu batarimo kugenda neza mu by'Imana. Imana ije gutanga gakiza. Yemwe banyarwanda, Imana ije gutanga kurya, Imana ije gutanga umugisha, Imana ije gutanga urusaro, Imana ije gutanga buri kimwe. Elo pelia kotegrai Elai Dimagrai. Ukwezi kwa gatatu hari abantu benshi Imana ije kuzamuriramo, harabura amezi abiri ukwezi kwa gatatu gushike. Imana yavuze ngo elandi kotegrai, uko kwezi abantu bakubaraga nk'ukwezi gukomeye, ariko n'ukwezi kumugisha. Imana igiye gutanga ibidasanzwe ku bantu bayo. Tome talabini shada elango kotalabini fo. Imana ije gutanga gakiza mu buryo budasanzwe. Ndabona umuvyeyi warayurira elome tansegai ku itariki 18 hedi talasa ngo egrai shala elanze kota peli elai. Birashoboka ko wahawe randevu, birashoboka ko ari ikintu ukeneye uragishakishije sanze kwemera, wanyuze mu nzira zose zanga kwemera, uwigisha abana bakabona ntagihinduka. Ngiye kugusengera Imana, urugo rwawe ruhora mw'induru. Ngiye kugusengera Imana. Iyi niyo message Imana yamereye ku musozi. Abantu b'Imana ngo bararushe, ariko Imana yaje kubaruhura di era talabi kotegraya Elia sala minima. Numara ukwezi kumwe utarabona impinduka, ntuzongere kunkurikira. Imana irwanye n'Abamidiyani bakiniye mu isambu yawe. Imana irwanye nabo, Imana iranesheje. Pela Elaigai akiri igitangaza, akiri igitangaza, akiri imbaraga z'Imana, akira kwagurwa n'Imana. Niko Imana ivuze ngo mvugane nawe. Lope egraishata enome talabinima. Hari indwara ngiye kwatura, ngiye gusengera Imana imbwiye nsengere kandi zigiye gukira vuba. Tala pelansegai. Indwara ya mbere ngiye gusengera n'abantu barwara umugongo udakira. Indwara ya kabiri, mu muryango wawe, mu bana bawe hari umwana umeze nk'umusazi, ubwenge bwe ntago bumeze neza, ariko Imana yambwiye ngira muzi. Ikindi ca gatatu, Imana yambwiye ngo hari abantu bagera kuri 4 bafite uburwayi bwa sida. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka, kuko Uwiteka umwami uko ni Uwiteka abwira aya magufwa ati dore ngiye kugushiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateramo imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubu ni ubuhanuzi Imana yampaye kandi burabagoye cyane. Imara abantu bumva ko sida idakira, ariko ubuhanuzi Imana yampaye yambwiye ngo igiye gukiza na sida. Elo pelansegraya etitalayi salango kota. Hari abandi barwaye amaguru muri bo, amaguru yabo hari ibintu bibaryatamo mu mavi. Imana yambwiye ngo namwe irabaziye, nta kindi bisaba, ni ukwizera gusa. Ela esango tagraya yego Mana etita labizi kotegraya shala salamo kota ketita elai salamo wa egraya. Mpendwa, ongeruwe mwene data elo ela egraya. Pokea, pokea, pokea. Anameujiza Mungu ametenda, ana kitu cha maana Mungu amekutendea. Usiogope tena. Ela kota egraya elo salamo kota sema peli eza egraya. Pokea nguvu za Bwana, pokea kutajirika, pokea, pokea. Hari ibintu bigiye guhinduka, hari amateka agiye guhinduka. Uyu mwaka ntabwo ugisebye, ugiye kurengerwa n'Imana. Ndola sango egraya shala ela petita egraya sa ela sema egraya shala ela. Imana ije kuremerera izo bibazo zawe, Imana ije kuremerera ayo madeni yawe. Imana iraje vuga ngo bihinduye isura. Hepelikota egraya bihinduye isura. Mbonye Imana iguta. Ku murongo wa mbere tusome neno la Bwana
haravuze ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, asohora ndi mu mwuka, aramanura amaze angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, muraho neza bakunze b'Imana Irahari TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Hanyuma twari tumaze iminsi tutari kumwe n'umukozi w'Imana, ariko murabona ko uyu munsi nk'uko mwabinsabye nongeye namuhamagaye. Abantu mwamukunze rero namubazaniye. Ibyifuzo byanyu ndabyumva kandi ndabyubaha. Mukozi w'Imana Prophete Daniel, amakuru y'iminsi? Turashima Imana, Imana ishimwe cyane. Wari umaze iminsi uhugiye mu biki ko twari twarakubuza? Abantu baranyandikiye bakunsaba cyane, bambwira ko ufite amavuta kandi ko bafashijwe n'ikiganiro twakoranye mu minsi ishize. Wari umaze iminsi uhugiye mu duki Prophete? Nari maze igihe n'ubundi ndi kugwiza amavuta kugira ngo nzayarundire hamwe nyabazanire. Nari mvugiye muri gahunda z'umurimo w'Imana, nsenga ndetse nterera imisozi itandukanye kugira ngo amavuta arusheho kwiyongera, nange mbona icyo mbabwira ndetse mbwira isi yose. Kugira ngo amavuta arusheho kwiyongera, ubone iki tubwira ndetse ubwire n'isi yose. Yego. Urakoze cyane, Yesu naguhereza umugisha mwinshi. Amen. Duherukana umbwira ko ufite ubukwe, umbwira ko uri gutegura ubukwe. Gahunda y'ubukwe igeze hehe? Gahunda y'ubukwe irakomeje. Uretse ko invitation zitarasohoka, ndacyari gutegura kuzisohora. Nisohoka niwe wa mbere izageraho. Nisohoka ninjye wa mbere izageraho. Abakunzi b'Imana Irahari TV nabo bazayibona mbere. Bagomba kuyibona mbere yakugezeho, ibageze no ku Imana Irahari TV. Yesu aguhereza umugisha mwinshi. Amen. Hanyuma tudatinze, tutizimbye mu magambo, ndagira ngo ubanze uzamure isengesho uragize Imana ikiganiro tugiye kugirana. Karibu. Data, mu izina rya Yesu turashimye, turaguhimbaza, dushimye kugira neza kwawe, dushimye ko watwemereye kugira ngo tuboneke. Mana, hano ni umuteguro mwiza wawe, wagize neza Mana. Nange ndagira ngo umanurire amavuta umuntu wese udukurikiye, umanurira imbaraga umuntu wese udukurikiye, ndetse nanje ushoboje kugira ngo ntabaringe, ahubwo wowe uzuvugire muri nge nkuko usanzwe uvuga, kuko usanzwe ukora ibitangazo unyuriye muri nge, n'ubundi uzubikore kubera kuri Imana ishobora byose. Reka icyubahiro kibi cyawe mu isi no mu ijuru. Peliwo egra, urakoze kuri icyo uvuze, urakoze kugiye kubana natwe muri aka kanya, urakoze kugiye gukora ibidasanzwe. Numva mbishumbwiye ko hari abantu ugiye kubohora kubw'iki kiganiro, kubw'aya makuru, kubw'ubutumwa. Hari abantu benshi ugiye gukoraho mu izina ryawe ryera. Reka rero ugumishijwe hejuru muri zose Data. Amen. Urakoze cyane, Imana ikomeze ishyirwe hejuru. Yego Yesu. Yesu nakumpera umugisha. Amen. Hanyuma Prophete mukozi w'Imana, ati nari maze iminsi ndi gushaka amavuta. Yego. Amavuta warayabonye? Amavuta narayabonye, kandi Imana yantegetse gukiza indwara zitandukanye mu izina ryayo, ndetse yampaye message nyinshi zitandukanye ku bantu bayizera. Amavuta ni ukuvuga muri rusange ngo ndayafite kuko nayahawe n'Imana. Imana ishimwe. Imana yaguhaye message nyinshi, Imana yaguhaye amavuta, urabitwemereye. Yego. Nizeye ko rero utuzaniye message nshyashya. Ndazifite zirahari. Reka tukwakire mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo tugezeho icyo Imana yaguhaye, tugisangirane n'abera bose. Karibu mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane, nange ngize umunezero kubwo kuboneka. Reka mbwire
abakunzi bose b'Imana Irahari TV ndetse n'abizera bose muri rusange ko Imana ibakunda, ndetse nanje Profete Daniel ndabakunda, mbaje namaze kubasengera, mwakiriye umugisha w'Imana ntarawuvugaho cyane, ndetse mukomeze kugira umwaka musha muhire, mbibutse ko Imana ibakunda cyane mu izina rya Yesu. Rero ndagira ngo dusangire namwe ubu buhanuzi Imana yampaye, nje kubwira isi yose. Dusanga hano muri Ezekiyeli igice cyaho cya 37 n'umurongo waho wa mbere. Ezekiyeli 37 ku murongo wa mbere, tusome neno la Bwana. Haravuze ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, asohora ndi mu mwuka, aramanura amaze angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri ico kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanura aya magufwa maze uyabwira uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Kuko Uwiteka umwami, uko ni Uwiteka abwira aya magufwa ati, dore ngiye kugushyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateramo imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka, mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubu ni ubuhanuzi Imana yampaye. Rero ni ubuhanuzi nakuzaniye bwitwa kongera kubaho. Ni gute umuntu ashobora kubaho? Umuntu aba mu bihe bitandukanye ndetse mu byiciro bitandukanye. Hari igihe umuntu abaho kandi nanone abantu bamubona bakabona atariho, ariko ndagira ngo wumve ko Imana hari ukundi kubaho Imana izanye ku buzima bwawe. Peliza ngota ega, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ikuzaniye ukundi kubaho. Hari uburyo utaruriye mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'ubuzima ntiwaruriho, mu buryo bw'imibereho ifatika, mu buryo bw'imikorere yawe ntabwo waruriho. Ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kuko Imana yitegereje agahinda kawe, Imana irambwira ngo nkubwire ngo niwakire kongera kubaho. Pila sala kota egayi, so pila sangowa egayi. Ndagira ngo unkurikire uri maso cyane, kandi utekanye mu nzu yawe, utekaniye mu iduka ryawe, utekaniye mu kazi kawe, uri muri saro yawe. Imana yambwiye ngo watesheje agaciro n'abantu. Abantu baragusuzugura, abantu bakuvuga uko utari, abantu bagutega imitego itandukanye, abantu babona kwisara pera egayi. Tita la izalango kota egayi, helome kota egayi, shala peliza la elayi. Abantu babona kize zamaze gutakara, ariko Imana yambwiye ngo elayi, niwongere kubaho mu izina rya Yesu. Ndabihanuye niwongere kubaho, ndabihanuye kubwo Uwiteka Imana untumye. Ndavuze ngo niwongere ubeho, niwongere ukomere, niwongere wambare imbaraga, niwongere ugende mu izina rya Yesu. Peli elayi. Imana ubwo yamamagaraga irambwira ngo nije ku musozi, hari ikintu Imana ishaka kuntuma. Akenshi tumenyereye ko twumva byinshi bitandukanye, abakozi Imana batandukanye bavuga ibikomeye bitandukanye. Numvaga ubwo Imana imbwiye ngo genda, numvaga igiye kuma ibikomeye bitandukanye. Ariko Imana irambwira ngo abantu banjye bararushe, abantu banjye baheze ku musozi, abantu banjye barabeshwe, ndetse kandi benshi bakina n'ubuzima bwabo. Ariko Imana irambwira ngo genda umbwirire umuntu wanjye ko nje kumuha kongera kubaho. Ndagira ngo wakire buno buhanuzi.
Petit Kotase Egaye. Ndabona hari ibintu bitangiye kuguhunga ngicaye kuri iyi mikoro. Ndabona hari ibintu bitangiye kugenda biguhunga. Ndabona hari ibintu zari zarabasa ubuzima bwawe bitangiye kuguhunga nona. Ra petite graye Eliza ngote graye watezwe imitego n'abantu kesha. Abantu bakinnye n'ubuzima bwawe kesha. Abantu barakubeshe baragusibya baragutaranga, ariko Imana iravuze ngo niwongere kubaho. Ugiye gukandagira inzoka na skorpiyo. Imana yitegereje agahinda k'intumwa, areza ukuntu bibaza ukuntu bazavuga ubutumwa, bakawaza vitu mingi kwa ile habari, bagatekereza amagambo atandukanye. Ariko Yesu aravuga ngo ndabatumye nimugende kandi mbaye ubutware bwo kuzamukandagira inzoka na skorpiyo. Hari ibintu ugiye gukandagira mu izina rya Yesu. Peli Elaze Kota Egaye. Shala Elaye. Petita Egaye. Sho Peliza Lango Kota. Wiwi peni wasika ndakumva Uwiteka. Tala Elayi Salango ko Egaye. Hari ibintu ugiye gutangira gukandagira. Hari ibintu ugiye gutangira kuri bata. Uri umunyembaraga. Imana iravuze ngo Elo Elance Gaya. Tiwongere kugira ubwoba. Akazi kawe kari karahagaze. Wenda imibero mu rugo rwawe, mu mibanire muri y'urugo rwawe ntago sari bimeze neza, ariko Imana yantumye irambwira ngo niwongere kubaho. Pela Elance Kota Egaye. Laisi ni Kota Egaye. Ndabona hari abantu benshi babwiye ngo nibasa n'amafaranga babagire ku misozi itandukanye, barakira ibitangaza vy'Imana, ariko nibakira ibitangaza vy'Imana. Ariko Imana iravuze ngo ako gahinda yarakitegereje, iravuze ngo niwongere ubeho, niwongere ubeho, ugiye gukira iyo ndwara, niwongere ubeho. Hari abantu benshi Imana iri kunyereka. Elometa Egaye haiza neo Kotasema bagiye mu bapfumu, ariko nibabona ibitangaza vy'Imana. Ariko Imana ishobora byose imaze kwitegereza uwo muruho wawe nako gahinda kawe, iravuze ngo niwongere ubeho, udakirijwe n'umupfumu, niwongere ubeho, kuko Imana isumba byose imanuke ku buzima bwawe. Elisa Lango Kota Egaye. Meni watala bini shada. Elisa la Elance Egaye. Etita la biwa Kota Egaye. Lomi wa sanguma Elance Egaye. Sheti Kota ila. Ilaya sa ila masanguma Egaye. Rola perdi Elance. Shela ela Kota Egaye. Etita Elance manda. Ntabwo ugikandagiwe n'abantu, ahubwo ugiye kubakandagira. Abantu bakinnye n'ubuzima bwawe ugiye gukandagira. Elo Elance Egaye. Wibuka ijambo ry'Imana muri Luka igihe cyawo cya 17 avuga amagambo akomeye ngo ntakizabuza ibisitaza kuza, ariko umuntu wabikuzaniye agiye kubona ishano. Uwazanye igisitaza ku buzima bwawe agiye kubona ishano. Reka nkubwire mwene data, agiye kubona ishano. Elo Pelia Kotase Egaye. Zoblele Shailango Kotasema. Etita la Isalango Egaye. Elo Peli Elayi. Imana irabona warurushe, iravuze ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, aranzamura njana mu kibaya. Nange ngeze mu gisekuru kiwanyu, ngeze iwanyu kuri Karani, nange ngeze aho ngaho bari barakuboheye. Ariko Imana ishimwe kuko iravuze ngo ije kukubohora, ije kuguha kubaho, ije kuguha ubuzima. Ongera ubeho mupendwa, ongera ubeho mwene data. Elo Ela Egaye. Pokea, pokea, pokea. Anameujiza Mungu ametenda, ana kitu cha maana Mungu amekutendea. Usiogope tena. Ela Kota Egaye. Elo Salamo Kotasema. Peli Ezai Egaye. Pokea nguvu za Bwana, pokea kutajirika, pokea, pokea. Hari ibintu bigiye guhinduka, hari amateka agiye guhinduka. Uyu mwaka ntabwo ugisebye, ugiye kurengerwa n'Imana. Ndola Sango Egaye. Shala Ela Petita Egaye. Sa Elance Egaye. Shala Ela. Imana ije kuremerera izo bibazo zawe, Imana ije kuremerera ayo madeni yawe. Imana iraje vuga ngo bihinduye isura. Peli Kota Egaye. Bihinduye isura, mbonye Imana igutabara. Imana ije kukurengera, Imana ije guhemba imbaraga ku ruhande rwawe. Zeni wata Egaye. Pelias Egaye.
cyongere kumva ko ugifite ico kibazo, umva ko Imana iguhaye kubaho. Imana iguhaye kubaho, ikibazo gikuweho. Imana iguhaye kubaho, kudashaka bivuyeho, ugiye gushaka, ntabwo ukigumiwe. Wa mukobwa we bigiye kwemera, wa mufiyemeri we akira kubaho, wa mugabo we akira kubaho, wa mujene we akira kubaho. Wowe uri mu mahanga ufite akazi gatandukanye, wari ufite intambara zitandukanye, akira kubaho, bigiye kugenda neza, akira kubaho. Amatete zope erashada zoblere kotansema egraye, amateka yawe agiye guhinduka, ubuzima bwawe bugiye guhinduka, imibereho yawe igiye guhinduka, akazi kawe bigiye guhinduka. Elome tagraya elasegraya, wagendaga mu muhanda ukumva ugiye gukora impanuka, uwo mudayimoni w'impanuka ukwiye ku buzima bwawe, kuko Imana ivuze ngo hari ukundi kubaho Imana itanze mu ruhande rwawe. Shalandi kotegraya hello pelisa ngo egraya etitala saila mose egraya, hari ukundi kuba Imana itanze mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ntabwo ugikoze impanuka, ntabwo ugikozwe n'isoni. Imana data, Imana yo mu ijuru, Imana yampamagaye ikanyita profete elope egraya elayisinima saha gusa ko ndaje no muri Amerika, ko ndaje n'impande zitandukanye, ariko Imana ikuntumyeho narurira indege ngo ngende muri Amerika. Imana ikuntumyeho iravuze ngo akira kubaho elope egraya etitala sinima egraya, kiri mu Rwanda narurira indege ngo nje muri Amerika. Imana iravuze ngo akira gukira indwara, akira akazi, akira buri kimwe, akira icyo ukeneye. Elome tagraya visitarasa yanjye elome kograya. Imana ikuntumyeho iranuma ku musozi wo mu Rwanda kugira ngo ninginge senga Imana. Aya niyo makuru Imana impaye, iravuze ngo komera elo elayi, izawe sanyazwe bigiye kugaruka. Alo pegraya, agaciro ke wanyazwe karagarutse mu izina rya Yesu. Shetikota egai elome kotala binima haria salango shaidaya etitalabi egraya elome sangu egraya etopeli elaya elea salango kota. Ndagira ngo uvuge ngo ngiye kubaho, vuga ngo ngiye kubaho, vuga ngo ngiye kubaho, vuga ngo ngiye kubaho, vuga ngo ngiye kubaho. Ukiri kubivuga hari abadayimoni bari kuguhunga, hari imbaraga ziri kuguhunga, hari ibitero biri kuguhunga, hari ibitero biguhunze, hari ubukene buguhunze, hari inyatsi guhunze. Ukimara kuvuga ngo ngiye kubaho mu izina rya Yesu, amateka yawe arahindutse. Zome kota egrai elome kota la shaidaya isomi kota elandua elai salamo shaidaya etope kota elaima hariasango egraya. Hari abamama batatu Imana inyeretse eto elayi sinime egraya, ingo zanyu zarasenyutse zisenywe n'abantu kubw'akagambane, ariko Imana data iravuze ngo etope egraya, Imana ubwayo ije kuzubaka, Imana ije kububakira. Hari andi mahirwe Imana isanye eti elayi gaya elome kote graya, nayo wamubaze graya enome tasemanda. Urugo rwawe ntago bimeze neza, ndetse eta erayima elope kote graya rayizi dimina tase graya. Mu ijoro rya Noheli wahuye n'intambara zikomeye, ariko Imana irambwiye ngo izo ntambara izikuyeho ico gitare. Imana iragihiritse, Imana iravuze ngo akira kubakirwa nayo rope kota graya zoliamo kotala bini stase graya etitala isinima graya. Uyu mwaka ibimuga bigiye kugenda, hari impumyi zigiye guhumuka, hari amateka agiye guhinduka, hari indwara zigiye gukira, hari ibintu bigiye guhinduka. Etala bini manda, isura bakuboneragamo Imana ije kuyihindura. Atura cyane uvuge ngo Imana irantabaye etitala bimanda graya. Imana yambwiye ngo hari ibitangaza bigiye gukoreka ku buzima bw'abantu bayiseye, kandi biremwe nonaha utagira ngo ni ikindi gihe, biremwe nonaha ukizizera. Amateka yawe arahindutse. Ndakubona wowe elome tasegraya, wowe n'umugongo ukomeye cyane, n'ubu tuvuga nuri kukumerera nabi etopelase egraya, ariko Imana iravuze ngo akira gukira, ntago bisubirwaho. Imana ije kugukiza enome tasegraya
zoblele kotala binima. Imana ije gutanga gukira mu ruhande rwawe. Imana ije gutanga ubuzima mu ruhande rwawe. Wowe nawe waradeposhe, warudepose wa mukobwa we. Ndakubona umukobwa w'inzobe witwa Divine Elome Tala Bini Shaigra Elango Tasemana. Imana yambwiye ngo arasegra, umaze igihe ushaka akazi zanze kwemera, ariko Imana iravuze ngo zamura kwizera kwawe. Hari impinduka nshya Imana ikuzaniye, hari ibishya Imana ikuzaniye. Etalabi egrai Elaizi Nikotans Maria Gokota egrai Shalabi Ramo Sangua Enome ta egrai Elaizi Niman. Banyarwandakazi nimugire ubwoba. Imana ije gutanga amahoro mu buryo budasanzwe. Imana ije gutanga imikorere mu buryo buri live budasanzwe. Shala Elansegra Pela Sayra Totite Gra Elome Kotala Binima Elias Alango Segra Shala Elai Dinikota Seman Labi Elai. Kandi Imana ije gutanga gakiza le ograi shat. Wewe wavunwaga n'umutwaro w'abantu batarimo kugenda neza mu Imana. Imana ije gutanga gakiza. Yemwe Banyarwanda, Imana ije gutanga kurya, Imana ije gutanga umugisha, Imana ije gutanga urusaro, Imana ije gutanga buri kimwe. Elo Pelia Kotegra Elaizi Dimaigra. Ukwezi kwa gatatu hari abantu benshi Imana ije kuzamuriramo. Harabura amezi 2 ukwezi kwa gatatu gushike. Imana yavuze ngo Elandi Kotegra. Uko kwezi abantu bakubaraga nk'ukwezi gukomeye, ariko n'ukwezi kumugisha. Imana igiye gutanga ibidasanzwe ku bantu bayo. Tome Tala Bini Shata Elango Kotala Binifo. Imana ije gutanga gakiza mu buryo budasanzwe. Ndabona umuvyeyi warayurira Elome Tansegai ku itariki 18 Epelia Ekrasegai yarayarira bitewe niki afite umwana mu bitaro. Enome Tansegai ariko Imana irambwiye ngo uwo mwana Imana Esegai dore ni ibintu bamuhumanijemo etakotegai, ariko Imana iravuze ngo Elome Tala Binifo. Ufata amazi mu kirahure Elias Angotegai, uvuga amagambo 2 gusa, uvuge ngo Yesu ndakwizeye. Etala Ela umuhayo mazi urava mu bitaro mu izina rya Yesu. Shala Pekotegraya kuko Imana ivuze ngo ikoze ibidasanzwe mu ruhande rwawe. Shala Pelango Kotegraya. Ndi kubona abantu benshi cyane mwakomerekejwe n'abahanuzi n'abakozi b'Imana barabakomeretsa. Abandi muri kuvuga ngo abakozi b'Imana ntibaraciwe kwizerwa, baradukomerekeje. Ariko irambwe we ufite ibikomere watewe n'abakozi b'Imana batandukanye. Imana data iravuze ngo ije kubikomora. Ikindi Imana iravuze ngo ngubu buhanuzi nyakuri nkuzaniye. Imana ivuganye nawe ngo etita lala binimanda. Umugambi wayo kuri yowe urakomeje ntakizawuhindura. Nubwo abantu bagutongereye, abandi bakavuga amagambo atandukanye, ariko Mungu amesema nikwambie mpango wako kwa maisha yako unaendelea, umeendelea. Umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Gahunda y'Imana irakomeje ku buzima bwawe. Umupango w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Ntiwongere gutinya intambara, ntiwongere kugira ubwoba. Elome ta egrai Elaizini kotai. Imana iri kunyereka wowe Elobe kotegrai Elaizi dimo kotegrai. Ufite ikibazo cy'umutima wagiye no kwa muganga ariko ntiwabone igisubizo, ariko Imana irambwiye ngo niwizera Imana ije kugukoraho warasegra. Hari abantu benshi mwari muri kwikanga impfu zitandukanye ku buzima bwayo, ariko Imana iravuze ngo izarasegra, izanye imbaraga z'ubuzima. Peli Ela ntimugikenyutse. Imana itanze kubaho ntabwo gikenyutse. Imana itanze ubuzima. Ndabona Imana igukoraho. Ndabona Imana izura wowe. Ndabona Imana izura ibyo zari zarasinziriye. Ndabona hari amateka yawe ahindutse. Pelansegai nge kugusengera Imana. Shanda kota elansema heto peli elai hedi talasango egrai shala elanse kota peli elai. Birashoboka ko wahawe randevu, birashoboka ko ari ikintu ukeneye uragishakishije sanze kwemera, wanyuze mu nzira zose zanga kwemera, uwigisha abana bakabona ntagihinduka,
ngiye kugusengera Imana. Urugo rwawe ruhora mw'induru, ngiye kugusengera Imana. Iyi niyo message Imana yamereye ku musozi. Abantu b'Imana ngo bararushe, ariko Imana yaje kubaruhura di. Era talabi kote graya Eliya sala minima. Numara ukwezi kumwe utarabona impinduka, ntuzongere kunkurikira. Elo era ishata eto pelia kota graya, kuko Imana yambwiye ngo we wizeye buno buhanuzi ugiye gutangira kubona impinduka mu izina rya Yesu. Peliko tansegai Eliya sala minima etita laire kota, ugiye kubona impinduka. Niko Imana imbwiye, iravuze ngo ubonye impinduka. Imana irwanye n'Abamidiyani bakiniye mu isambu yawe, Imana irwanye nabo, Imana iranesheje. Pela elaigai akiri igitangaza, akiri igitangaza, akiri imbaraga z'Imana, akira kwagurwa n'Imana. Niko Imana ivuze ngo mvugane nawe. Lope egraishata enome talabinima. Hari indwara ngiye kwatura, ngiye gusengera Imana, imbwiye nsengere kandi zigiye gukira vuba. Tala pelance grai. Indwara ya mbere ngiye gusengera n'abantu barwara umugongo udakira. Indwara ya kabiri, mu muryango wawe, mu bana bawe hari umwana umeze nk'umusazi, ubwenge bwe ntago bumeze neza, ariko Imana yambwiye ngo iramuzi. Ikindi ca gatatu, Imana yambwiye ngo hari abantu bagera kuri 4 bafite uburwayi bwa sida kandi burabagoye cyane. Imana abantu bumva ko sida idakira, ariko ubuhanuzi Imana yampaye yambwiye ngo igiye gukiza na sida. Elo pelance graya etita layi salango kota. Hari abandi barwaye amaguru, muri bo amaguru yabo hari ibintu bibaryatamo mu mavi. Imana yambwiye ngo namwe irabaziye, nta kindi bisaba, ni ukwizera gusa. Pela esango tagraya yego Mana etita labizi kote graya shala salamo kota tetita elai salamo wa egraya shela elance kote graya edimo tala binima yego rai sala graya shetita elabima lomi kote graya laisi dimini tasema laisha graya. Imana yambwiye ngo mufate amazi ashyushye. Peli elash uteka amazi abire neza. Peni wasangwe grayi eti ela namara kubira la segra ufata kunyu gake kadafatika ugaterere muri ayo mazi mwitasi yawe, mu kirahure cawe. La segra numara uvuge ngo ndagushimiye kunkijije Yesu. Peli ela urayitukira nimbari ela segra, kuko Imana ije kugukiza, Imana ije kurema ibidasanzwe mu ruhande rwawe. Reka dusenga Imana, nsengera ya mazi nimara sose nawe uzashima Imana, kuko ari igitangaza Imana igukoreye. Peli elayi peni kotalanga egrayi. Mana sengera ya mazi mu izina rya Yesu Kristo. Urambwiye ngo uje kuyakirisha abantu batandukanye, uje kuyakirisha indwara zitandukanye. Dore ngaye asutswe mu kirahure, batereyemo akunyu gake nk'uko bimbwishe. Pelance egraya ndayategetse mu izina rya Yesu. Peni wasika egraya elome tayigaya. Urambwiye ngo kandi aya mazi uyanywa elance egraya hari icyaha cyamunaniye kirakurwa ku buzima bwe. Uyanywa wese arakira ibidasanzwe, kuko ari kuvuganye nanjye. Ngo yamanukire mukora ibitangaza, yamanukire mukora imbaraga, yamanukire mukora ibidasanzwe. Peli elayi sada eniko tanse manda. Vuga ngo nakiriye gukira, nakiriye gukira. Amateka yaje arahindutse, kuma mu gatuza ushima Imana. Udere segrayima nakiri impinduka, nakiri ibidasanzwe. Akira mu izina rya Yesu, akira mu izina rya Yesu. Yamwe wakira gukira, yamwe wakira impinduka, yamwe ukurirwa inyatsi, yamwe agakiza kaza mu muryango wawe, yamwe uburinzi bukugeraho, kuko Imana Data ari ibikoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwakira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, urakoze. Imana iguhereza umugisha. Amen. Twakiriye gukira, abantu b'Imana bakiriye gukira.
hanyuma mukozi w'Imana, hari abantu bakenera ko mwasengana, hari n'abandi bakenera kuguhamagara, hari n'abandi bakenera kuguhesha umugisha nk'umukozi w'Imana. Ndagira ngo utange nimero yawe ya telefone. Murakoze cyane, tubahe nimero yacu ya telefone kuko nico twahamagariwe, 0788 72 91 46. Waduhamagara, watwandikira, waduha ikifuzo, wadusaba inkunga iyo ariyo yose ijyanye no gusenga, tuzagufasha, ndetse n'umusozi tuzawurira ku bwawe, ndetse Imana izakora ibitangaza. Nico twahamagariwe. Murakoze cyane. Amen. Urakoze cyane, Yesu aguhereza umugisha. Bakunzi bacu mwari mudukurikiye, Imana ibahereza umugisha, naho ubutaha Yesu abarinde. Amen.